Pamirsa lomba drama Mebasa Bali sampun memargi selami tigang rahina ring gedung Sirarnawa lingkungan Taman Budaya Bali turpuput ring tanggal 17 Februari. Lomba inucap kedadosang selah majeng yuwanane di sejroning pangupaya ngelestariang basa miwah budaya Bali ngelintangin seni peran. Sile tunggil anggota Dewan Juri Mas Ruscita Dewi Mausang warsane mangkin pamilet nyenayang panincapan saking samian bage punika mawinan ring panureksan nyani patut katureksain becik. Manut Dani selain saking artistik akesane ngedautin sayang sareng warsa sadurung nyani. Nanging Dani taler ngulengang indik kekirangan saking kuentenan naskah pinaka dasar utama ring pementasan teater. Ring pemargin lomba punika akeh sekolah sanes sareng ngamiletin. Kalih pamilet Ganendra miwah Arya saking SMA Negeri 3 Denpasar ngunggahang patitis hujat sane nyeritayang indik korupsi. Dani mausang pakibah sane ketampenin ring sajoning nabdabin lomba inggih punika kewentenan properti nyane mawinan muatang galah antuk ngaryanin miwah galah anggen latihan peran. Dan yang ngatiang sida Moliang Jayanti tur nangyang inovasi anyar ring pementasan drama Mebasa Bali. Lianan punika Komang Arya Mardika saking SMA Negeri 1 Melayu Jembrane kesarengin tim nyane ngunggahang drama sane mamudra tungkalik sane nyeritayang indik tanah Bali sane kaadol majeng investor. Komang Arya ngawawahin tim nyane wantah ngelingang Mang Dani Irage sareng sami sida nyansan tresna ring kewentenan tetamian leluhur miwah nyage tanah Bali Mang Dani nenten samian kaduenang oleh investor luar. Latihan sane kelaksanayang inggih punika kantos kali bulan antuk kuentenan properti sane sampun jangkep. Selanturnyane Talia Diana Gayatri saking SMA Negeri 1 Abian Semal miwah tim ipun nyolang drama Mamudra Campah Ampah sane nyeritayang cerita anak alit sane wangle majang keluarga nyane. Clarista Mausang sane dahat kabuatan ring sajoning nabdabin lomba puniki inggih punika sarin-sarin pemargi nyane sane sida kapolihang. Jayanti wantah pinaka bonus tur kaaptiang taler budaya Bali sida rajek lestari ring tengahing alikan zaman sekali mangkin. KMB Bali Pos nguningayang.